Togani kalong kajing pensyai lungkot nak menta kibawan jingseng sa kajingseng KGP Sinat Sepni kabaat pusaw hakabalang rangasken. Kasinong rangasken kajingay kumaat pusaw kilometer ay na Shillong. Kadon halenti na Shillong sa Maungap Mairang Road lengba ka National Highway 44E. Kajingay tang kumbasaw kilometer sa pangsep na Kasinong Maungap. Kumta na matakidukot bagi delegates kibawan na kitan Shillong, kinya sa Maungap so yung road, laro banpoy siya rangsken na mapotem, lengba kasurok National Highway Bypass, tangba kasurok kakamret na maupotep sa rangsken. Kibawan na Maungap Balat Road, kinya sa pangsep na Maungap so yung road. Kibawan pat nakatan Mairang na Maumaram, kinya nakasurok so yung Maungap, National Highway 44E. Te kani kalong nakabantakid kat bagi delegates, kibawan na do kasan nre bat nyo tarik. Te nakabanta kibawan sa kijingaseng patbapat, hakajingaseng KGP Sinat Sepni hakasiutray, hakapratarik banabalay arhajar at punriw, lapun bet kumne. Kabanengkong kibawan nakatan Mairang Maumaram, kinyat bet na surok bypass Shillong Tura Road, siya maukotep, lengba ke entry number R bat ke entry number line. Kibawan na lungkoy, nanong spong na soyong, kinrong siyak surok ba Shillong Tura Road, siya maukotep. Laro bandrong nakasurok soyong Maungap, siya kapor kanday biji, hakasiyu try. Onom siya siyo banyat kali na surok soyong Maungap, hadin kapor kanday biji menstem, hadu bandaway kajingisang sinan. Te kibawan na Shillong, kinyat na lat maureng, nakalunti Shillong Tura Road, banpoy sarangsken, na ke entry number 1, na luay. Kawipan, kibawan na sora, na penusla, kinyat sa surok nyomail o parsilong, salat maureng, syadu rangsken na ke entry number kabanungkong na luay. Laro banyak na kasurok melim pombon sa Maungap, bakbut ya kasurok Maungap soyong National Highway 44E, tangba kasurok kakamkem na melim sa Maungap. Kawipan, gitu kibawan nakatan mausenram, makorwat, suaban poy hamaw klang, kata na kasinong wak lengkin. Kinlat siya pang sepngi nakasurok lengkin ramklang siya wak rahaw banpoy rangsken. Kasurok kamay kabadyan tam. Te nakamantang ikarpas pan, ikali kwayat, kinong ruway revival, kibawan nakatan Shillong mauplang, kinlet bet sa Maungap, siya kasurok Maungap soyong National Highway 44E, banpoy siya ki-reserve parking. Kikarpas, kikwayar, kinong ruway revival, nakatan Mairang, lungkoy nong spong, kinrong bet siya kasurok soyong Maungap, habaro kisngilong jingyeseng. Te ya kibanmi ang sabatay ki traffic police bat ki volunteers. Te kanang banglay na kajing dhengkali, na kajing mensaw bat nakabanta kajing bet jing biang lang. Lakarpat ban bot runti iya kita kajing penbet. Ka presbytery mauplang bat kabalang presbyterian rangsken, ka kotsmo bahaya barok sa kajing seng patpa joga KGP Sinat Sepni, kaba aku saw hakabalang presbyterian rangsken, hakapratarik banabalay arhajar apun rew. Ni paru hangne kajing kerku kerdo, baka jing duay bak pinwan sup, lech sup. Ken maulang banduay nakamanta ka lech kawan, bat nakamanta kajing isang sinot hi barok kaway.